Kua whakamaunutia he rauemi hou ki te ipurangi hei āwhina i te hunga e pi koko ana ki te reo Māori. He mea waihanga a kauwhata reo hei whakaki i ngā āputa mō te hunga e hiahia ana ki te ako i tō tāua arero tīpuna. Ana i te pūrongo a Eruera Rerekura. He kaupapa hei whakanui i te reo Māori e haere ake nei. Ako ia ka iri rā te rā, te kōkō o te reo ki te pātū o tawara. Ko te kōkō o te reo tōna ingoa. He hui tēnei kia haramai ngā rōpū katoa, hei whakahihi ake, hei whakaatu ake o rātu rauemi mo te reo Māori, hei tautoko i te reo Māori kei roto ai ngā kura. Ā, kua whakarewa etahi rauemi hou i runga i te ipurangi. Ko te kauwhata reo ka whakawhaiti, wenei rauemi ka whakatōpungia ki roto i tētahi whārangi ipurangi kotahi, kia whakamāma ake mo ngā kaiako, ngā akonga, ngā whānau, ngā hapu, ngā iwi, kia kite ai, kia rapu ai, wenei rauemi hei tautokongia, hei hāpai ia i te whiwhinga o te reo Māori. Kua roa e aki ana ngā kaiako, ngā whānau, ngā akonga ki tētahi wāhi kotahi nei, i tēnei wā kua marara, i tēnei rangi, kua tōia ki te wāhi kotahi. Ā, ka taia e te tini o Ngāti Kangaru, te whakamahi i ngā rauemi nei. E nui waku whanaunga kei ahi te reire, e pātai mai ana, e kaha pātai mai ana kia mātai. Hei, kei te hia mātai ki te apu i te reo. Mā te kauwhata nei, mā te kaupapa nei, ana ka tae e rātou te tūhono me te apu i te reo. Ka mautuwehi, haramai te tehi ahu. Tūturu, ko te mati hiko, te ana mata o te reo Māori. Ka whakatinana hia hei hangarau matihiko pēra i tērā tēpu, ara ko te kete matihiko tērā, hei kukumi mai i ngā taiohi ki taua ao. Kia kita atu ai ara tētai ao matihiko kei tu atu i te Fortnights, kei tu atu i te League of Legends, he ao anō kei muri, he whakaro hohonu kei muri o tira he hononga o tērā ao te tuhi waihere me ki ko te coding, te programming, ki tō tātou ao Māori. Kia Māori ai tō tātou reo rangatira. Iruere Rerekura, te karare.